Moi, court. All day in court. That's your blue, Medeshie. Me mammy, I want fair for Pacho Memoir Quaba. Yeah, na mammy. Pacho, when I'm to saying. Yamiadum. Oh, you okay? Me Pacho, me home family. Kafra, what's it? Baby, I want to know you okay. Me Pachan. Mate, Bomodena, a cassa, you'll bet me be about and you know who pee why. Me pese a best stress so. Now, what aroma? What was sorry, and I say, also Muslim, so me be na no musumi wo Bible no ha say no shinapo akosia abodia wa mo de na pese osom. Me Pacho, me kwa sorry. Okay. Pacho fa Bible ne man mami. Fa Bible ne man mami na yanhwe minima de kronti abanesa minister. You always spaguma sum na say here to me. Mami, me Pacho peja kwosro na kan we di machi. Me dina amoa. Amaba Sompa Nkomo sway. Amaba Sompa Nkomo. Me shebo say. Ensemo a me beka nyina no. Eye trodo. Kontomponim. Erade boame. Court. Oda. Me da se ebru me di for Abraham Pampacho na naje twa konkon no free ne nsem efa emaye. Ma me awie wadaroma ye ne abadwafo ye tiefo ne ahwefo nyina ye krado. Asembe na wo se ye wura ya wa mo adidi wa wani nyi hu nte no wo pese ye bem ne ye ka bi ma wo. Me Pacho me ne be ma bi wo ye frɛ ne ya mo ako. Me ne wo abe ma me wo ye no wan hwa akwala no me ana me hwe akwala na ma ne wie GHS. Okay. Nti o wie GHS ni mu an resource by na me yare. Ti me de to na nim sese na bo se me ma akwala ni nkosua adwuma na me se da bi. Me ba pani dia me mani nhua adwuma me ma na ko school. Me nene kon ho a ma ni ko wi a me nkuma afo anim. E na omo kan ya na ogitu mu se obema akwala na ko school. Baby onya aye no so. Sa time na me ni ahoden ti me ka chense me ntimi ho no. E ba se wo ko visit na wo ba wo school me se wo ko sra no. Me nya ahoden a me de beko nti. Sabra na wo hefa na onya school so so kuro no na se baby ho no. Me na me wo abrepo. Na me time aso nti na ma ye ma adwin se metu sika se nti metu adan re tu nti metu ti me betna makuma ne honom kakla ti mo ye don se adan bi wo honom se mekwa akotena ba bi die ene menye sa adan na megeye na onya school no so wo dun kwa outside. Okay. Na me se ho de emmoa me nti me nkohwe no ti me pempa sa atia na obi di manim me ekope bi utue bibia ni school kan nyina wotuae ne dru sa akola ni ko rua school nim no ubisa na de a meni bi onka meni bi mpo obefre na onfa ada obefa ne so no chese onka sembia akola nche se bia da se me de bema no wadum ne phone akola ni titi school mo sa me so esa na e ma homete me papa nso na boa me nkakra nti ska o de beba me me de kofa bag se me ton se ni akola ni pe bia menya bia ma no e wo ho ada akola na frɛ ma ye si ye nto we wo school me se frɛ o papa o be frɛ no onfa ada ne bo bedwono no wafa ofa nso a ase wo be gro ho na mesia be wale o meye wo sei na eno ano no mfrɛ wo biem saa no ne me de tete asisi akola no JHS2 ma akola ifri school ba ye ni obedi kula no ho aseme eden o frɛ na me wo soro da bia me frɛ be ma bia wo soro ada ya no ma obo nchen obo danso carpenter ni da bia wo soro enti na hemache me da honom nam se keve mesia frɛ o papa ahwe me frɛ na nam se ya unti ade a wo de ya wo be eye osian wo de wo frɛ ya na wo ka sika sem nam se na me nyale a me ye madwuma nya na ahwe me ba ma me omi na me hwe ma ade e na akola ne so enya me nko a me de me nu mienu ba enti sa wo hwe da akola ne nya wo ba fa ma ade ma me na me hu kwan a me fa so a me hwe no wo de me sende wo me da ho no ma anopa na no san frɛ o frɛ ya number ben na me send this kan isi so 100 cedis no de be ma gise akola na bie school a wo be ko ansan wasen ayi ska biem nti me ye ma adwen se me nya hwi biem ma me nkumafo ni nyina kan se nka me nya abotre na me si me nya abotre
Debi odidi me kasa me ba ha no akofa 100 cedis no de ablɛ me enti na ma me de bae enti wasɛm bɛn na sɛ wo pɛse ɛyɛ de na de boa wo asɛm a wo de abɛn ho no esia ne am pɛsɛ mo de boa me ayi akola na didiem ni suku hwem okay abusia ma yana yadofo ne yahwefo ya Facebook onom aba life no ase na Cynthia Opon ose Sompa Nkomo omaya ha ya jo so na adi ya oforin so aba ose so mame wanje otu madase Jenfi Jakun yeboa enso so omaya ha aba Zakaria wo che wodo akwasi aba kwadwo wa che live wa ha senom ose Pia Joyce na eyebola yadamu ase wose wo che ye ne yabedwafo ni nyina akwasi aba yada sema me Gloria Mira melanso ese wadaya se yo yaso yada wase papa mame September to Nicholas Asante ma bena obapa Christy nana ma kobi ekuoko ene enuanu nyina so yada mo ase Jumba Joseph wano so share life wo Uganda Joyce Tina ma bena ene adofo ni nyina yada mo nyina mo ase ene ewie nana ma kobi monhwe na monkeka mo ho wa odi o ma ye no monfrɛ ne dom no edoso minister BJ bomodian na eboa ye wa hasenum na ewurabi aba betena se wei ma menye free motel ababa wa ho ofefo me yonko me ma wo akwa aba meje so onia oho te sei erade adom me ho ye yedanya me ase wadaroma fire to ene awie dien ena wo ne wase ye mo wo ede ema yen ye ne yetiefo ne ahwefo se be ya bibia betimi akoye ewo ye nipadua mu ama yen medase etiefo ene ahwefo apomudenchi akese pa na ene adru so amedi free time herbal center so ye ebre obibra otie me na osanso ehwe me ene eye boja ye ene eye obibekese Friday na edru Friday say ya na ye anije brepa na mebisa won say wuji wani no wapa bibia se akire de me kire say wapa dupa bi de se akire de say de be ya oji wani ewia obenom na ade bia akoji wani anipadua no empe no eyi ni nyina afu nipadua no emu ene ye ka wakoma to ye mo wunti na time herbal center ya ba say ye no ba petwetwe wapom ne nkomo time herbal center eye adwuma ko ya de habama na eye adwuma na me no mienu di adanse se kire ne ka say ye ni nua na ba ne mfa na haban no ensa yade we ye ya de mo ye nubna ya oba de dote ena nubna no fififiri mu eba ye pempa bi ne yesunhwan bi na ye tu bi ase doctor keka bo mu ena ode aye time herbal mixture na ne foforo kra time HH herbal mixture na sa ne capsules no ye bone me na ne Paul wa mantem na so obesene edikanfo ena ye bedi time herbal mixture ho nkomo obotan team ne a wodi kan eba ye edro de ho kyere na me pa cho yade bia ntimi mo nro di padua no emu wo pedro bi atwa wo kwa pharmacy shop chemical shop and a herbal shop ne a wo pen duduo etu no enfa na ni nsom e wo ke engine asoye owo imrom ebija wo mu no ebetu akọ se wo tie mi a entontom eka nipa na me nya malaria parasites na entontom se o mu mienu ye won tontom be de ye won tontom be ma na entontom be ma ni be ye ni dede na wokọ na da ne da me ka se e ma de abode ahyase na ahyase di nsamone ye dia ma bi aka abo antontom ba ono na wokawa me pacho oma yade na sa yade na ye fen plasmodium parasites no eboro ni padua no emu a esa se parasites ne ho odin enti no etimi dware akọ ye ni padua na akọ ababi ni titiru ne ye red blood cells nim me no me dia danse se ye kọ sukuu no ye kire yen se di ntintima pa we ni padua na apom den ehom na so esa se parasites ne ne edin enti no etimi kọ ni padua na akọ red blood cells no emu na ye red blood cells ye wo bibi wo ma me pacho eboa ye ni padua no epa na esa se parasites na abo ram enti no ekodi hu semone ekosai no na nya sai wi so ni mfa so bia de ma ye ni padua no ebiem en na wo hon ma na asa bibia beda wani so yellow wo hon ma na asa won sem aye yellow wo hon ma na onem aye yellow me pacho bi won ma se jamiti paye me nya malaria jamiti paye sabre ya me no obi kra kasa I was say me sister symptoms be dead wo ni padua ni ma e kire se me nya malaria me dofo pa eja uti paye wonum na ato na wontumi enidie awodo ehyewodo no cross
say awo aba na so de no ebro so enka wiem pie na kwatenam esan say awo edewo dane da wodware nso ohie me dofo pasa wotie me a malaria nsunsan so bone ne ebi eno no hwede yade ba ko eba so a eniema bebre na da adi no kire say emmoa wa omani elden na kane na ya tu malaria ase a obi abeka ya na aduro bi efen chloroquine ena na ade tu malaria se na obusa ho se aduro ne we aduro we na anoma nsunsan so bone sabi aduro na dwano aso na auto keka wo yes side effects eno no we esan se eyo obo ade no buna ne habama enua hini enti no emmoa ni ntimi nya wode emmo so na time eba Mr. Eboruwa ni pedua no emu a na parasites ne pe baabi ni ti akwa akote na so esan se aduro ne ho wode nti Eboruwa ni pedua na kwa baabi a no ache parasites ne nyina pie fru ni pedua no ama onya ofa hodi malaria e mambofo malaria e wudini malaria kum nipa kra cha yade ekode wo HIV AIDS enu nti so wutie me a entna fie nka se malaria de eye normal enye normal ena Oborua hospital nipa na mu 78% enyina eye malaria enu nti so wutie me a enka se malaria de o se se ye ne enete me ne umi adi adanse se emamu hanum se enye mosquito free esan se niema ma ntontom eba no eno na sabi etwa ye ho ehia me pa so wo de wutimi enum bi se oma akra nu fo amenum bi open for menum bi afi se oba ni nya 12 years amenum bi obi a waka bia etimi enum bi na me dofo pa me ne umi ne betimi anum bi o na wadwen de ne betua na no anase wonyema anase akra na ho ede eno ntini a wo be ye nie se wo nom de abo ho ban no na wo di umantan mu eni se de be ya ne a ne ho nso ye se obenom no me pa so no nso enya malaria oha obiara se wonum na ato na wontumi enedie aduane se wonim na wontumi eni eya papa mia woni di ba ko num nsuo ka ho be ma abo na kwahoma ayete se hwini mu ni twa ya wa mia na ni atwa kwahoma yi aba oba fi osmentumi enedi me nua be ma na aden wosemenum ato me kyese me nya me ho hwia enye yi menum ye mnyonyonyo obi se ya twa me kasika se me botom na nso me kon no bibia me kon no aduane sabre bepem sabre obi sori ye oni di ade ya nanum eye nyonyonyo no me do fo pa wudi uyefuno no abro wo de ahomre ka ni padua ne so na wan hwe nso ayade foforo na wo de bredi padua no edro American for ede amount eye time herbal mixture Borua pharmacy shop chemical shop and a herbal shop okwa so per time herbal mixture sanso je number no ebiemo e sansa ye bre no eso wa ha enu nti sa obeji nchemu ni ya na sa obebusa question no ni nyina ejina sa obeji number no afre Dr. CCA number no 0244 417 669 0244 417 669 edin TIME me da say me do for pastor wo tie me onipa bi ahiamre esan se djumadi ayedi no fi ayemre ene edidi djuma no wo sori anopa wo hwe emre ne de bibia no ntina enne ye ba becha wo mre se fobo obra wo benya ahode mapa apomde mapa edia wo hia se ononom time eba mixture se nso no etoto eno ntie hia se ye nonom time eba mixture dane da me ma bna metie me ka chem awofo bia se wo se wo banadi wo pe wo banadi sua mapa na wo pe oba na dusua pa no wape na pomde mapa di esa sasa akra ni anwode a suku dem no ntimi ensua de me ma me to oba no ne ma no wato time e ba me cha atom di ama esa se suku dem ntontom ni nso nkro so tin nipa eno ntima me so won pese de oba ne bebe fie da ne da oyare de a wo hia so no nom time e ba me cha na se to bi to oba no ene emam na onfa enko suku dem obi nso se mani so ebri me do fo pa time he ba me cha etimi ema o moja na so ate no urigeni ne back en tontom akawa wachu moja esan tontom bedi ne nadodo e wa asase so a eye nipa no e moja e no didi ne nadodo e wa asase so eno nti wonya betwe sa akuma na otwe no me pacho e affect moja no ankasa eno nti hwese wo be no nom time e ba mixture wa wo ye gya ho adwuma awiabo a wo nantimu wo nipa biara wodi akonya ba wa asase so wo hia se no nom time e ba mixture sade be ya ebeboa wo amu apomudi no agina ne naso eyie eno nti ko be bi eton aduro bia ne koto bi enom send su brain etete wo ye gya ho adwuma wo nante awia so me pacho aduro eye time e ba mixture obi nso say edura na jo amintumi enna ni padua na kwa no ebre gye na home eye bra wada eno nti se wan na
wo de ohau eto nipadua no eso ena wo hia ma ye nipadua no pa eno nte wo so otimi eda ebra wada na twedi ampo edi ne dwuma ema nipadua na kwa no eje na home obi won mo se ade beche no na online no num na afi ne mani aye twintwan te se chingam selection fight me waya enwai esa se mani ekum me de enye ye e wo sa me sori na me ko menwuma eso me maame a wo tie me wo da ebusua bebuada papa wo da ebusua ebuada eno nte kentra wo ho dana ho ma ho nto na twedi ampo ma de pa bi chiwa wonya hode sonko de akonnwuma eso edro no eye time herbal mixture time HH herbal mixture na sane capsules ya de sie ni padua no nkomwa no eden awaba obiara se ma aposo etutume wo hia so no nom time herbal mixture dane da wo maame fro papa fro complaini me haya me ye o me pa cho mani nyae so time HH herbal mixture na sane capsules ema no na ono no wo yo ba sabi wa yin film enkoye ensuo egu sabi nkafi wa yin film eba be ma adwon so a wo te ya wo dwon so a wo bre me nua ba to bi ma adofo be ma so to bi ma adofo ba no na mpa so agudi enye atwetan na emu enye den ebre na so na wo pesa wo te asem de gu asom nti nek wata me chugu ahwe me din te se de egu fufuo so no wo pe bibia ye free eno nti me dofo pa wo de je doctor number na de free ni se sie empanyin force ka akon wo hoyi ya je ne kwako enum number na 0244 417 669 0244 417 669 kai se edino TIME makramo yada se me dofo papa bi way a time herbal mixture wonom enu pa time change anytime herbal mixture no ena just yabedi eho ensem enkomo ede achrew na busia Sompa Nkomo Jumedie so ne ase no ye Sompa television so Sompa 93.1 FM na yenua ba dai na amoa waba ha senom ede be ma bia ba wose won hwa ne ba obi nkodi ne mako ana obi nkodi ne samone ma obi maburo ho ka ye ra me pa cha wote yanka ya ma wo aha eba Sompa television so na mami pa cha pom to say na mi ade mo wo mi Wadaroma ma me bia betene friend dan na amoa mpacho wonim no be ba tan o odi ebe no me ya me na yi me no wo ide ile o nya me oba woni ne tena ye ewo ye na mpacho akra ne we akra no wo ne nchen akra no ko school mpasetia ena omo akwan bae okay ena aka ye se wuniska and the other for chop money say na me see and the best 5 days in na frame na me see am baby judgment ya no plan na frame say on frame and this can film obi and me feel say see so number na one be this da and say the me fan say na ke go mo tifi ya plan na ku ya can pa me say na do this man and the man say person ka akwa free man dey ko the man start classes ta akwa ko school ya me ko school ya me yen bibia ne ko ye what my wish was it? Many are plan. Mammy, I had say I said, Monkey, if I see a Gia home a pound, Nanky a toy and phenomenon, so I say, yeah, Ben make and that's all about Hassan himself be wasting a time and I send it. The okay, send it here. Pacho, so, Cassa, or say what's so sharp, Colana, or the number Hassan himself won't shen. Bama, you be so some way, and I wouldn't about you. Besides, Kevin, Shabby now audition. Una didn't go school. And Yaman didn't go school. Madam, a month and over school will be provisions. Beyond I'm discussing on my dinner call. I had your family will be Yajima. Aquadan only my men in Tempty and no one young fear saying. Oh, I don't know, or best, 12 years. Come here, Hanoti. Mammy will catch them, say, see, or not our college yet as yet, SSD. We need cars and call. Me patch out Toboase. I said, was so yet more to come here. I would obviously say, Ubaya, Sifam, says, and one Antony and Cassaway. I would also come meet you. Ain't the young Cassan, a bam out of information, you. What's up, person will see them 64 my young Cassana, one hand up at Trecota. Oh, what a much never be your dealing como. Medasi, and Passa, maybe a babatam do me dream home. And that may be say. One and ten and now run when you finish saying. Oh, no, 12 years a year. Yow man, Cassa, Meba, Obama, members, and make us a Breman wabem. Say, Aquadana and finish saying. Well, go back 18 to 19.
Okay. Mami akura na nya sen. Me pacho 27 August no anya 18 years. Enti anu anu nti ono ne wonu wujai no so no wanya mfie sen. Me nan me wo ye me ne nante na bi. Enti brebe na o sha ase se akwada na hwe no wo tete so na asa won hwe ne kora no. Ansa na wo ba SHS no. Mia na me di ni ko school sa. Enti wo pa ja sam papa enti obu ne pawie ya wo ja so ne gu mu na akwada ne for me abo rade asamo make akora sa emesiri. Abodoma ba wi ase to sa 12 years ne papa wan hwe ne da. Mami, Mia na me hwe ma ade. Eja carpenter o de ja hama na na yi ne bonanza. Udi umbeti. Me fa na ne ba ni ko school. Na o ko school. Ewie ye. Efisi a wo akola da sisi o compass etia no. Na o ko school wie ya ansa wo beto aso. Eja wo yire bisa wasem yi na no ma ye why? Uti mabo. E ba ga misi fo ase mami ye. Mami. Because I look at them say, me tama akwan results no school no, na akwan results nje. Enye wo wie so mo papa dodge question me say. Wo no kopim say wo wie JHS no. Wo hwe me say, wo se wo nhwa akwada no ya mpese e beje ne de na di. Eno nti na ya fra no nti no, akwada no hwe mo nya bi ba. Eto da bi a na nye, anasa na wo nhwa ne kura kopim say wo wie JHS. Oh, na me ba, ma me na me be bi wa. Eto da bi a na nye bi na minister. So built me me do o ma ya be sa ko sia le jemi ni bi wo. Enti ma mi o nti ma nu on say o ko SS no let me try no let me give me you akwan results na nje so una dabi me ma kwa ma nko so onya asen wa wura suku ma wie me say o mo bia nje he ne ntamote ye na kwada no wo na ba ye na nhwe sen na wo de ahwa ne tel so wie JHS no o be je me na pe ko SS eti me se na de de te sen na me o ma kwan ba yi uji o ma kwan ba na se de wo nya adwuma uti fi na me ma kodi baabi na horo na afa me se woni scam so ma kodi baabi nti akwa kan pesa ma le bedun kwa na ko be obeye classes wa edi me de kwa fe be ti na me so na kan so e se de wo fe mi pim wa fe musa pa wa se bi ntra ka se ami me se ni scam ana bu se wo phone o de ka so na ka wo so I was in the Tennessee, get you of your 800. I'm sending you. What send the 100? Aquadam 100 citizens for how many days? Oh, no, me say, on says no, or no, Becky. Oh, if you come, I say, come about you, young way. Now, if your commercial on the class, no to go on down for you, not Mamma by other corner, and you go be a square. Nanka, Mamma, I'm no kind of say, I'm not what it is. You go from on your man. Wonim sa ma me na ya. Ona freme na onya me. Me se wonim sa ma me no ya de. E ba jo say. Wonim sa ma me wa yare. Me de am so yare enti na kola na tena ha kwa classes na enye ye ma ne nsuso ni mu kakra se obedane na ni a kire dunko aho na ana. Ma me ti. Ono ma me ka kire me se wuti. Se Kevin no ohono ma o ka so onko class no on tre na onko. Enti media akonu suro meti. Obe cha se dia. Obetumi akokra se no ha am so akata amate bisa okunu na so no ko da sa adwene ba yu enya me na me di adwene ba ya wo wo ya o so ba akola na ko classes na me yo mate na ya o yesa na eche wase agyae enti me ye nam se da bi se nya wo kan se me so ma mfa ma adwene ama akola no nya de obehwe nam se enya ya wo be fa akola no na fa ne kɔ hɔ no na aye be ma no watimi aye den ahwe na ma na ko school ye hwe ni nti na ma me ka asem no sa akola ne betina fi a woni didie mintimi no obi edidi na me bate ho metimi mintimi enti se opeso oye den ogina so ka kire no on hwe ne kwan ba so tobo ase tobo emfa bo yale so mu akoma nkosoro wo pesa wo hwe ne sen na ma akola no wa makwan oba bedi how many weeks wo fi 2 months opesa oye debe ne boa ogina so otie o Oma akola ne nko studies. Ewo he. Abi wo ebu akwa. Opesa obefa ne kwa hwa na ase wontena ase no mo. Mintimi nko nsuo. On de sisi me niema nso ma me. Mira. Na mi wa mu twa no ti be ma si oba ne ma. Papa na de asem no okay.
Papa. Meet you, mammy. What were they? I made a more energy. What's the way near my pain? Oh, me see bida. I was unsi bida, unsi way near my pain. Debbie. Where you then know what that one as an entire day if you want to mean about one. Oh, well, with you, I'm not sure. I made yet. On spook my sense, you are maybe cook my baby. You're dear. Nasa tanenta dia efianti wonti minyi ba ko bi edam kura won hye na wonsi ma no. Wala waka mati you. Maybe sa wasam nya waka mati asem. Oh, me see bi that and okwari ba ko pe. Oh, you must do this bia. Eno kire sa wo ba no so ma wonsi ni ma me enema. Oh, and the problem. Na wo ka asem so ba be ma na si wo ba ne ma no na eno ane sen. Ora mati o man ka say. Papa was a bla be sha akwada me da se waji atom sada ne yakoye ne me nyina yetan asem ya. Mami. Akwada ne be dey watimi akwa classes ne wa ha se ne watena na obi esuku nso. Be say guys na oba ne say guys na omna fon ha na se. The man started in kono. E na mi busa o de mi busa no. So obi se asem. We bo akwa ho a baby a last year yidoku obi ne ho a. Hello. I see a boy kwa baby last time or call be ne wa na obeko. Okono. Okay, Martin. No, me say you know. What's your friend boy kono? Yana. One time a friend ka tell say, "Carry na kwa nko." Say ma me say, "Once you on what me kadi yaba somba." Aye. And then one time a friend me say, "Yaw, carry Kevin ko, why you see?" Okay. But you also what? Nyame no na what? Mate. Akola no ntimi no. Mitimi ne pa. Na da na onya o se. Utimi na nka o is call phone se ko to phone. Utimi control Kevin. Kevin utimi control. Kwa mo di akwala asa na eba. Oh, utimi control plan. Eti ma me penetrate plan no. So say e ko so mu jan say garage no akwan ko e ko ayi amount na say. Acho obi so asem o se akora ne kwa amount ye sen. Ufri ha kwa ufri hon mo kwa ebu akwa ne ka eska ye 4 cities. Ti bosome. Me kaka na me kaka ai. Eja ya o. Mame. Me da for o dunkwa ha ya dunkwa so de matena ma ya adwuma was park anti. Me de share prekope no. Wadaro ma wuja de wo ya wunya adaje. Ye pesen ka na wotwi mu ba ha se ne ne wunyina hwe na nka yakọ ne yakobisa ho ne ma sebe ya e ka. Oh, mame. O se mintua no mesiraw. Yajima kabida jimano treat edit ko edimi de be say na obusa ka se na let's send this kan na mam no abegini ho no de ai na wa be ya kutu akwa nka be say edima ya no edima edit ko o da fina say edima jina so edo tutu ndule mu wa edima be tia ko ntumi nya bia enya edimi ye be kabida ni alopo dan so mini shop nyame ya yanka se be di akire ne ene akwada ne maame ne nyina akọ ne akọ bisa hu sika no na mpa cho wadamo ma ye de ato wanim no waba betua na watena ase no ma ye wo ba no na didie mo nso no ya hwe na de ebetimi aboa wo hu nkyire wo pi na akwada no so no enko boko nko ne nam nko pe sika wo enkofo botomi enche no nso watimi aboa na bibi akoye why me ba so yo mama me da se ebru se waje yeso eya no ahwe me pa so tiu me ka se me you nti o yo be se na ono ka se ma muti mi ti o papa ono ka se me me skema ni dwa je skema ma fa Valentina eno yi se asa you know nti wo de ma me de be si bia no o de mate de be si bia mo ba no busa na be si bia mo fe me ye promise aba why mate me da se ya me je bia me jaba me da enti da be na obetimi enti jisi ekobisa ansa wo ba na nka no se aduma no se na aduma bia so ti na mo ma me eni petu na ya aduma se me ka me jatu a ono kwa sika na hia ye enti e ba krampa bia ni ho enti so busa ni bia me se ni skama mama na ono aje de ko mate na ya akola no so no akosra no school mama yo bia why mami aduma me ye ti o se utime yire me aje PTA meeting na uti o pese me na me se aduma ya me ye ma be sa ko PTA ma mu ti de me kan mate wa PTA no du kwa no ho pese bia ya me se me pa cho utie me pa cho sa oba no ntine se be ya won ne ntembe kama ba bi won so o makọ media Matias you ya me tan Matias you o se bi wa o ma bi won ma ya na me se diskan ma na woman de ma no okay mate eti wo PTA meeting a wo ba na se ko no o pese na me se free dun kwa me je me na be se ko PTA o de no de wo ba kula pa
ye nyina ye ne bet na se na ya hwa kan no why untimi free ho ma but you say me pesa ma me nyamo anya me ya duma ye be fro why okay ya be hwese wo kira yi adwo da kwasi wuku ada ne ye be kɔ hɔ na yakobisa ho ka no na me da kwa nka okay why about you man me da se papa ye busia me da se yen kan for me so free drink and 5 meals and farmer say wo bodwa medie bia na se wo behia hwehwo so beba beboa wo a na wanya bi de ama won ma servium na bibia so atimi akoye na yankase anuaba ne mu nsuo na ye chinchim ntine the preservative name but modern Dr. Silas send them dom no wonom de van ne na monte so no an se wo fra bay bia wo bia no wo de bi atoa wo ho 0246 270221 0246 270221 na 21st clinic the sciatica expert almost Brahim overseas alpha radio nche na usisi achi 18 years of to ase esa usremu akwa na ntukosi 19 ho no etwetwe eyawo yawo jo ho anje sciatica yade no beto ase de ama na ahoto atimi aba na ebusia ye ka kira wo se yade bia ya ewodin ewo wiase de bomodin afo ni ekira 50 branches ya biebie eno ti wodi ane se wo fa bede be wo no ya ka kira no ato ho 0540 311 311 0540 311 na prophetess nyamecha kwade wo ya nwadwuma awieye bremu nyankopon abasa na sane woni so enu ti ne honhum ha obiada de ha wo abrabon bia no fakoma no na wontime emo na aba no ya 0535 897699 Ghana grows wasebra na wonkyere wo TV tensa no dwuma tete ye no fa wo ho hyem se be ya wabrabon no enema be konkan ede ama kocha ho nsam so no wo kyere ho adwumadie 0308 255 775 Boris B chicken efia akokɔ papa ni bia akokɔ party bia ya wo pɛ no wo de wani kyeremo e wo Bantama High Street Asanwa Sidwem Santa Roundabout Pocket Trading SG Mall Top High Tech anasa Shell Body Junction ho a wo benya bi ato 0544 444453 Express Group ya kwanto ho nsem nyina da eda wonum abem fakodan wonum connection men no wonum ajusi ka dia che eho na ye kanfo dia ma wo Ghana fo na nyina no wato wo ho egu wo ho dia ne so befra bay 0249 004448 and 0555 550067 na time eba mescha wonom aba madede 3D wonya bia na etimia bobo heba medical research center adoto edumenu last stop osebra entini mojamu hwehwemu wo ye na honyalewa hodo nyina so wakatim form eno ti ye ka say stroke nyodwoye wakoma bo pelepele wonan mu nyina etwetwe Mr. Fakoho ene yade bia wode heba betters wode aba eyisisi yade ema bibia ekoye woni padua ne mu na pre-care prekese powder so wanya bi netimi aboa apomuden ho sem ewo ni padua mu 0257 472506 3P garlic eno FP work natural health limited in chain ena aba ene asma yade anaso ya kesiam no so yade biada ya eha wojo nso achese ne ya wo ya intimisha dama anase sugar level no ena ehuri kosra ebetina ba form ama bibia akoye ye kanfo de ama akona keba ene Chris K baby etono to no bia no won sabeka bi atono watime ede boost immune system no so aka ho atunyalwa ase 0248 928824 na give SP capsules ebsia wode bo ne atim keja na wona be ma basa na yanim guase de ama ogina wona so na bo adwuma ye ma mo piafo eno ane sa kwa akopɛ bi na watimi abobo na enema akoye beboa ama be ma woni yoye ene wusu ne wo ban ebia enkoye wo mema sem no atimi aboa wo give us capsules ko kwayem team ene eyesisi yade aduro eno no na give us herbal meshan so no madede 3D and after John this nyina no ebetu ase wontimi ne dia wadro ne give us GC mixture and capsules sansa wodo ye agu ye so ya nemu ene ye bema so ye ba so nyina no etu ase de free ho ebusia giabe ne frɛ wonom ne kopa bi eto ewo ba bi etu no to no 053 0543 222 470 0543 222
470 Kangen alkaline water ensuo ni nie kwajibi alkaline no ewo mu nti ebeboa ama kese amro so ni nyina no atiaba normal mesro eyensuo esa eyedro bebia wudi dwumede bia na behia nsuo dia serve ahoho no senso we Kangen ena ye kanfo de amawo abawa route junction Watafuni road and Afebrema UGC won sabeka no 0241 449191 Bar Heba Hospital enkase nompe di ato afre ho woto ma bibia kekese ni dwumede bia ye di ewo ayasabia kese mu bia no wodi bi ewo ho bomodia nefa stroke dwodwoye ene ye wonan mu a chese ehunhu no yade bia chese aba beso wo so dwene ho a wonti ase no atonso agogo hospital nechi ho a na wonto ase emfama Spinters Road 18 junction ho e so be ho no bomodia na wonyal wanyina enwane ewo ho 0244988004 my counselor yanko Why hear me dance? Radin Shram. Amen. So, why hear a choir? Yana, a member, a faso, a cow draws some the chair and ma. Emma warm to me, a fat and mana drink, Emma warm prince, a too many warm turn, Yana, any cacake. Now, they will say a bedroom and pempen so be no. Now, Techaman no na den o de kan sam de kire sa oba no dane bonyo no na che se what was I say sa relationship ya afei ya komu no ya atamfo ana no obusa ho sa fi se enyema ebekọ achew na odo no ya wo kire ye no e de kire sa oba no na obusa ho se nti e won emfa na nti ne se entem tia na eba so e wo entem a wanyere yire na yawa be atamfo ana akoda ni nti esenka ye gya akora no odo no eda so wo no mo akora ni de wo ni ba bi o wan kan che o se fa oba ma koyi no ebra okay ana wakwa koyi no ede no aba enu nti sebi o se ne maami edo na sa yamfa nsan akoda no akwani de wonye bibia enu nti no se wo bo ti mo po ese mehwe ni biara dachi wana ho be kire wo chese nkola na ya o mo sa no wonye Onyankopon ehira wo mo ba be yeye okay wo kan sem bi o se ya akola no e na wan pass na dade me no me ye wo cheche ni no ade ba ko yam we ne say the IQ of a child no it just ejira obia ne de I don't think won't me nka se bia say me ma me ka ji ye ka chire enka ye yi na de kura afri school me se me mpre en na wo ye bank manager what you say enti no ayemre ene entity ene wo do be chema kolado ene ko bo mani timi esua de enu ntini se no maami wonti apo wo hwe akode ya from there ya wo no e de abepimu friends je we da wa Japan so be ba be hwe ni ya maye enti ne eduro no ya wo se nko so no kan se nko mo oba no ebre sam dem so akra ni ate enti ohun se akra no wo hwe bibia ya wo di no na dachi sakra ntimi anche odo amfa amano a won say nyo no na aye nemo no oye no so we ne ye no yakopon so won fa enche no enti ye kotutu mafo ya wo muntie ense mo se de bia ya ka na to so no ema binum ntimi amfo mo nka me okay na kofa sanse mo se no nyina ba enti owura ne ya ka che ne se bra be hwe wo ma na be hwe wo ba ende ye wasede wuchu mutane betre ye pa wo be ye se adwuma me da se yeda se Mrs. Chapo no na Mr. Gabriel Gabi 1 or US abrochime mu wo hwe dwumede Baroski esisiriwa eno ono soso hwe ye maye na wase ye nuano ma mo hwe from Australia Libya ene eye nkrotu ahodo ni nyina so yeda mo wase bre asem no ye de mo shout out nyina no ebema mo Lawson pacho akwaba aso ye tesen medo nyame adom bibia ekoboko me hamo na adwuma ache boko so de bibia boko se medo aka na ye wo de ye nkose be ya pomode ho nsem no bibia be ko ya mayen beda se obapa nyame enhira one ompamfo dwuma mudie na agentre ha ama animonyam aba santeman mu na bia ka man gala wiase nyina no monkosomumu ene yo apomode ni ho ya meka mudwumadie no ahemada che soriye anapa soriye awi america tuo anajo apomode ni ahoden ti no mutudwuman ne santi mesre ahefo ne atiefo se Dr. Penny Kwanchefo Dr. Lawson
Chairman say apomodin dear yen totona say ahoɔden ya de ɔsɛ me ani ekum yes and senipa wo nkwa na oni ahoɔden apomodin ahoɔden a sabio na nkwa na wonya no ɔde yɛ den dia na ɔde yɛ na apomodin ahoɔden nso pina gina aduane a yɛdie ensu a yɛnom drinks ahodoɔ ba adwasoɔ yɛ me ani nko ho ya meka enye de a obɛte wanumu otachema so ntina kɔtɔ yade ama nipadua dabi bisa ho sɛ aduane mi die enso a me numi ade kɔ nipadua yi mu no ɛkɔ a apomodin mu no sɛn na nsunsuanso na ɛden ɛteɛ abɛboa de a obi ansi ho kwan na mesrɛw ɛmoa de a dwene ho mienu ansa wadi akyire na ɛmoa yɛ nipa de ya meka akɔnnɔ ɛne atenka ɛwɔ yemu ɛmayɛma ne mma yɛdi ahyiamu ɛwɔ mpam awafo agudie ane nkomodie ɛda yentam ne santi bia bibi nti waye honami wanti bi anhya won so akorona babro so na oyɛ oba oyɛ berema oba ne nya oyere berema ne nya okunu a ya ba ho ban na oyɛ ade so ɛsan enam ennamu wanti nkyekere ntem wanti nkaibo ntem ekwan ba akwa na menu so sɛ yɛ dedie kwan so onom kwan so ɛna kwan so yade aba ne padua mu a Lawson Herbal Products ewe jaso Lawson Herbal Products ewe jaso edi kaino ya omane Mary Meldro Lawson Herbal Mixture a epeja pomoden ni ahoden si ade kwan bo ban ma nipadua broni say Lawson Herbal Mixture is for general well-being and support of the immune system yan shananso ne santi sayade oho sayade ni ho kwan say onum bie abebo apa Lawson law can so ho say ebetu enam ensa yade nyina se amanakọ yan hwe ba bi efiri ba ye no ne abakọ de ba ye say fungal infection yeast infection bacteria yan hwe na emom no nanu aduro no Lawson law care mixture and our dear pinani gie abamuo na odon asono na emu aseda ay inkan de no Lawson law care mixture and what dance na manfo ADA 2021 2022 2023 the whole Africa you say a man Mary Meldra esa enamu yade no manfo di ho dance na ye toye no ekoma Lawson law car menu agana ni asebe uni achire je na wo twen num Lawson law car oba na berema ne di mu dance Mary Meldro Lawson delay man ne di adroni adru ene efiada dwumade pine ekoso ebi anigye de ebi areho sabio ayareho a kafra anigye a enkoso ntena hoda apem eyi oho yebetu tenti yebepeja ebekukuru yebetena ne ade entena se adwuma empeja adwuma miriketo mema sese no ne kwani padua bambo be prostate ne dia ahoden betena dwonso twane mu a Lawson delay man capsules inti yade bia eniho eya frefo ya fra homan na ye nimu nkomo 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and ye wo 0248 619 999 0248 619 What you mean tremu you can find the phone in our cell drain say yade ho say yade ni ho bombonti obetumi anumbi baby atodro bia so amantam du nsia manga na mwidie say herbal shop over the counter pharmacy on sa ebeka mampike wadarema so mamie said wadi Dr. Lawson no makoma ensa wadi abadwa so I been in Lawson Herbal Mixture, Law Care Mixture, and I feel delay man capsules no. Diaka me de soso. Mesremwa ene soko drugstore, herbal shop, pharmacy, over the counter when you drew her. Would you be a Lawson Herbal Mixture nebi? Sadia mpenifo aka se wabam and the chire wadon. So betimi atene wabamu ye no wato nsa
ado amana koyia na umoja no eye na dwuma se de ese untini no emu abiebie kama emoja ne timi di mu afurusane ekọ nipadua no akwa no ba bi ese efata se ekọ ne kobase onante kakra wa bre kakra bi anu akoma na etwe ebo periperi eduru ba bi kura ya nsomu na wo ye abu ahwe a mesra wo hia Lawson Herbal Mixture Lawson Herbal Mixture sadro we sei ana me kanfo ediama wo se onya binuma ebeboa wo ebiebie wo ntininim na nane moja no akoma na timi aye na dwuma sede ese na efata obi asikyiri yade ha no asikyiri yade tete no asikyiri yade ntioni ahoto mesrewa se yasikyiri yade nkoa na aba besoa osu a waduru a me kanfo ediama wo awie ebremu aye Lawson Herbal Mixture sadro we se wonya bia ebeboa na fei nipadua no atimi aye na dwuma sede ese ye obi ho a na watwe bia age so bompane ye obi ho a da bia age so num nuro mesrewa menua ba ma menua ba ma me papa wako asupiti yaka kyerɛ sɛ asikyire yade ne bia ba besuo so anida so ho Dr. Lawson nadura ye friend sɛ Lawson Herbal Mixture no ya so ahwɛ di hu adanse nti na me kanfo de ama sɛ me pa chobomodi ananum bi wo ye bema enna masikyire yade nti ama mema ye akofom na sɛ o tieti wo ha anida so ho de ma wo ye oba bosume ne so a na ye asɛm usu o tieti o bonsa no ebeduru bia no a na akwakoye asem ye wo bi wo ha bosume no su bia na bo se ne so tia na etie menua ba enira so ho ne se onom Lawson Herbal Mixture na ebeboa na fi anane moja no dia ma afi ebre no so a bibia beba kama ebre sefata se wo se ba no ebeba ama ho atom je waye family planning a wajaye na nso afi fihia mienu miensa entimi ma akwaye koda na ediama no Lawson Herbal Mixture yes adwuma no ediama no etine enkomo no bidi gina Lawson Herbal Mixture no nko aso bomodia na pebi na hye no so se Delayman capsules ana afei Law Care Mixture no so ewo dwa so okwa drugstore herbal shop pharmacy a ubenya sa eno we se bi ato fa ya number no abra Dr. Agri ede tudwa de twato na ya sori nkonya so mena aseminia so di kankan so Ghana china person fra number no obeying is na dia mayen +233 242 133 577 +233 242 133 577 and a +233 248 619 999 maybe I told you bia so on Sabeka Lost Herbal products it was da in kind yada say way a Herbal Center ya Virgin Dr. Obutu a Lawson Herbal Center mama dia kwaja yasa na entimi emwa medi for pacho boremu ne fama misisi ansa na nkwanran so etimi aba abrotia awie die yemma tefo nyante se ye mema ya sede pa se ye beche ma na ya hwiwo mu ya hwiwo mu so no munyimu a ye betu ye boas ne hwe nkoda no ne ya hwe maame no sede na mama kanse ye kan se ye kura ne ye mpe maame ne biwa ye ma ne die ye sefata se ye behwo ema bre o kasem bi be mana kasem bi nanka minim se ko be kase ka me yes hadere ka be bo me pa waso mpese ka man ndi dwa no ka be bo no waso be ba ha ni ntina me twa ho na boy na manko achi ma bro te ka be bo no waso atisuro wo hwahwa no petela obetofo ma hye oba pa wo oba ho na no oba na je no se maniska ndi dwa to mrika na maniska ndi dwa sika de be ko ye sope nya da bia kura nso na ye nya da bia kura so na ye na nya de se oba house ada se wo boa maami ma ne ya adwuma aka maami nke bi kura ka ya de ke bi kura ka ayira adwendwe kwoti manipa yale sika ni nipa ho a me se wonam a asatente ho mfra ma fa wo etika be ma ka we ka oboda so ya wotisro ye so wo sro ya se nya bro tie na ka se brade wo ya no ma na ye hu se oboda so a aka sa ka mfra ma ho ka mfra ma ho Dama. Well, your carpenter, let me remember. No, we know. Wait, some I know.
We are carpenter. Enti ye be sere ye mema. Enra me ko doksu. Ene mpanifo kokodi nkomo fa. Ya setene mu ema ne mema. Okay. Na bro tie ne ma ekoso no. Ebedum le bi no. Ye ni ankase ya approach ema no, emma no emfa mema bi uda. Because so baba da be wuro no ho na be ma be use no. Na ne be nyin se na wo be di gratam efa bi ho die. Oba no be fa die ahye no ho. Oni be ma na da. Enti ye mema. Yesu enti twitwe be ma saa o. Ye baby no oba ho. Enti hunu nyansa se oba na wo kofo no wo hwe na boa no. Wo fa no so ahwe no yie. Na ne nyinsa ye wato bo asa hwe no. E ma kra no abra bon sei. Na kra no asemo kan etwotom no ma no si no. O si on fa fo no nyiska no. E kom de no ko nya dan. Ai. Baby woduro no. Ne na fo nya isu fun. Okay. Eti ye be sere. Ye be sere. Se ye be si ye mane ko manim dia. Ye papa fo no ye ntie ne ye mie ya adwum ne ye ntam ofrachi na wo so betima komani pa abro tem das ye bro me de hye enkwara abro tia fa ye twama no mi no mo na ye das pi say ye nua ya amoakon otwa asemu ni tia na ya na mpre pi no ya na mema ne binum wo ho no mo a abroati ya wa mo mu ja nkwala no mo hwe wo mo to me onya dan a se wa mo wo mu ja eja ai jo ja wo mu chemu a nkwala ne hwe no ai so akodo wa mu na samu asedua ai na nkwala ne hwe na ye din won se wo di kan ka kire ye se anasa dan na no pay you say no ma send 100 cedis na ye dan na ade mi aba ha se dan na ne wo kan ye ne entiase ye adwuma ko mfa wo ma na se de wo si kan won nsam ne se de wasi am asem aye de no sa na dan na frɛ wo a wo ne kan nka meduru ha cause akola wo secondary school die wanyini abroati ya wanyini sabi obehia niema bebre e wo ne ho no wo school yi so enkofo e ba wo ma me no de niema bere wo mo na yetua school fees sabi mpredu ya san dan na se ne ho nya dai emfa no eti ya de srade mpo na nkode se akola ne ma no ene ya wo ti suri untimi ntena suru ho a wo ma wo hwa abofra na e bia na oda ache no enye dan a oda ache mpo no cause wo na be nyina be dan aba be hwe wo eti se de watwa asem ni tia ma asem na ye de ne yesre ye nua be ma ya mo akose wada roma efiti duwa de ko se de na bre wati ye ka no ye frɛ wa fabuo ni ani die ma ye se de wo kan no na bra na enti ase enye de enye adwuma na mensire mi nua dan na se e wo mu se wo yade abofra no ba bia wadu no so wa mo ani anko ne ho a wo beje wo nsam obeje wo nsam enti mesre se wada roma ma wani nye de enko abofra no ho ye nua be ma ya mo akoba ye ne be kasa se obema osika de adi gwa na nko onso kra ne ho be ha de kakra sanya dan ya sabi wo ko ni fia wudi ga dia wo betimi di mokwa ba na betimi di je ne ne yema ba wo betimi anya bia de adi adidie na emom ne ye sre mema bi no mo ne se madaroma mamo me ye mpa mo chew ansa na mbahwe mo ma ye de mo hwe mo ma mo da ache ne wo mo nti ye sre madaroma mo ne ye wo a mo hwe nkwala ne ma ye ne yesu aso mo nwe ye abroati ya me da ase enye be mati bonko so ma ye ntufo se kokosha oba ubu pano na obi anya benkuma na se ni fo obi ntufo se ko bu pana ya betufu se kokosha oba oyesa utiti sa abo adwanti utiti sa ponchiti utiti sa na ntwiti mbacho utiti so se dia mabobo bia so ntimpacho yenhwe na yenhwe ye mano na bibia so ntimi nko na from we no ente woda na wupri kra ebeto da bi no na woda form na mintu mema bifo weti awa ya mo wo hwe nkwada no se akwada ni nyina ono abeba ba hwe mo wo se na adwini nyina ne kasam nyina no se wo kele a ayete se wo pesa akwada no so ba ne nche bi na ya nkoto a yeda kwanse mu ne etudo mo enye kwota nso ne epim kuntum eti ye ka chem say if you take responsibility sa akwada no kra na obeto mi ka say wo ba ma me ne kra no so be ka say wo mrente no ye nya ne sa 90 mi mo ye ntima me awo kwa akoma to ye mwai ene nkosi juada no pacho ye behwe ne e ya no afre na ye nyina ya kɔ na ye timi akwa kobi saka no na bibia koye wai na ma nwini bebre ye sa ya de no so emmoa wo honam dua no wai ye da se ebusia ye nko computer so adwade emra tew ye ba e ba brando ne yi e ma brando benya asem na court apon wo de wo na ayi so so apon so mpa nkomo so apon ebusia ye twa ye ho tawa basese Defense clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye. Na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa.
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic in kwa. Womu di bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho. 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Why you hearing voices reading, asking Bishop 75 Enterprise Mpempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi Sisi Yehu Esibejam Emi Yenimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, any space I would run in Bishop jewelries. Yenim ne fretiti we din somade hu jadada da ai wono no dido no etson ensomade say wedding rings, engagement rings, dear pia you want set wo ho ene ye woni baako Bishop 75 jewelries wose wo ji aware wo yesuna wo ye kojiemo ade bia e ma wo ba ne pem wa ho sisirie mu di de ode be se waso de ode be tu kom de ode be tu nsa de ode be tu nine eye jewelries die eye Bishop Kumase ye wo mrom plot 17 adishe market chi ho Abi Plaza edankesi ni ejuma efo nani mu ejuara ko pem memenda anopa no nsia ko pem anwumre no nsia Bishop we bi mu amopa ne duduo mu atu ene baako nyina say ye jewelries dia eye Bishop 75 Enterprise Freyen 0598585219 na 0554304135 Bishop 75 Jewelry Bishop 75 Enterprise dealers in jewelries Bishop ye wonyame. Why you hearing voices reading, asking Hey, middle. Now then, I want to why you stay for Sano. Eh, on no quano, Jama wa bre. Akos, send your men sending me name with Shemeno, a moye triti, means me sorry. Who name one? And me feed John by and me catch you say, Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda, me who yana sawada, Sawano 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mofusaneno, echi, natural garlic papebi, and ye. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch them say, you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now, Monfo 2 or more 2 guson, and Yasen Getua. 3P garlic mixture. Who could to Jenny Waposo now, sorry, who complaining no. So one 3P ya, a big Johnny say, Edroy, and your mapping for, and my woman of 4, and answer Koda Wonyan feed to me, no. FDA, AG, a Jedian Kratsui, Atsu. 3P garlic mixture. When you do a memo from a city car shops, any herbal shops, Fred Piwak, 024-89-288-24 and 020-100-0021. Tell me what come master saying and I'm right medicine. Missy, I am one say, and if I'm showing a medicine. What made Jimmy coming from a crowd move for you? Hey, that's a crowd, woman. Now, Urawe. Let's go with the Jamie Salmon from my dinosaur. Come from the from offer. Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamuha, yet the board dance who are Fanan baby. Would I see a board dance be so? Papa Joy Cam for the Morgana. The so Morgana, who messing up in question. Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea said the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type BB, Southlock, IBR, IDT, and Aerotiles. Now, I'm such a metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for Nebe Bia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame Bibi Wasoro, Anti Manin Sanka.
Abode ade. Senior man no do tu no. Oba mi timi kura. So wa tu. Ayo senior. Me ade a dank heba product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dank heba product. We dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. Ene o so problem there. Senior. O see dank procare. Okay. So wonu dank procare. Okay. Sisi ya ni na ebeja. Sa. Really ya me Come on, Joe, friend, dank heba tonic. When my view me pa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Me nie bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so swear. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na amugya nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho. Sine fifi ti as that tell. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebie die nkrato yi atu so what about what the papa bia na mo di ho chine se be ma we this is my secret. Give us P capsules. Pema wa holding from now on to me bread to my din one pem. Give us P capsules. Overdo as mama. Ono enemy lawyer. And to lawyer no na show bottom. Are you bro? They na pon permission ba be chia mo a ese ni die. Musano. No. Nige na fi waka wo. E fa ni give us co capsules. Say yes si ya re na wo so. Ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amaman entimi ma wunja wo nan yi. Wonum give us co capsules a. Wo be ye free. Lawyer, give us co capsules. And I give us P capsules. Hey, and I give us free. Chinasuma capsules. Meme wadi infedu watwede kronkwa na efa. Give us co capsules. Apemfo abatra wo mo manufo ne nkwada wo ne infedu mienu nka ho. Brakasa ya aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa. Enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder. Brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankrato emu agi atum Adi oish Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sisini kokua? Epe ajiwakade. And no jack a sepan and neck. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisia redrook sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brand. Na yeme. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, maybe come on mami adwamo. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kone kwa Judy. What kaki ya dan sorry. Obie timinumbi. I just attend for. Kona woman kwadano for. Any the onye mfie dumi. FDA aje adwade nkrato atum. Ebusia yadamu ase rade nyankopon edam aya na head o behind the scenes so for near ayi Mrs. Champon yadamu ase why Sompa television so near Sompa 93.1 FM Sompa Nkomo dwumedie na enne awie yede esomo no yede first case no akogu ye kwa ye case number 2 na answer na no mesraw me maame ya wo kasa sesie
me pacho munya abote na monso ma bna nto asemu Facebook no so pacho ko Hawaii akwahwe nkomo ya ekoso wo ho eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube and social media applications in Kayano Sompa TV ana sa Sompa FM na also wetime adan ye na ma me ampem se enka mema nyina te se ne papa ke wiase beye da ya kono obehwe se ne ma enne ne yire ombedi ye no ono ankasa hye ne ho ana so ode ne ho akohye tight corner. Case number 2. Equia for wa or your complainant. Ofri crow from any baye. Osi kofi amankwa ayana DB. Ewo a year old swabheya. Accused person allegedly caught. What are you caught? Obekia memwa kwa bai. Pacho tunasi ye mame nekasa kese mame why. Now pom to say. Pacho boko. Baby, I was in your castle. What you are your Kim Patromoshan, you know, Mamma, Yan Casa Yen Beso, be a better piano. I'll feel comfortable. Mine a power specialist about hospital. Every year was a for niche mo, I will Freya Senia Putoja Quantum so Jasper filling station, or Nebrene hepatitis A, B, C, D, and E no to a sea compo. What they be draw a cano, Wabra one for second and can one way you dear free what the amount. Now prostrate ya dear no so to us here. One casemu nebu and I said the bene have a fibroid was a fabra. Now one fanaka crab been to us here and for a mount. Ever see a Kumasias and Fayas Lake Road, and one or Jasper filling station share anymore war and crab branch and so Cabenia Pokuase ACP Road war Takra then so wash a war 0244 5444 22 na Genjimed Dental Clinic and so was say how you know was a fabra na won see from up pesa to say o pesa wo si wo say o pesa ye de silver and I said gold and I said dear in a si wo se ma o sini mo ayem no pesa tintim ase e de emma wo ye polish wo se ma wa mess up papa bi any ogu process no so e say ne se na paya fita no se ne nua ba o de yi born se so ma ne ye wa fede Genjimed dada romanti abrepo janhye ya Bomodin afo ani kire ho na de opese ye wo sen ma wo emma ejina branded bound no wakọ ho na wakọ jitachima so mazi ho won sabeka na nkran no ngwa e na afi ko fodua ne tade nso no wabo won sesen e wo ho 0598 405674 and 0559 139582 Spanish 3P and a year come for the ama war a year combined Spanish jingle capsules me pacho no more unyini panso no as when my na kama na boa mo wadwen ye adwuma entempa so umoja dia frusane wadwen ni mo na untimi na so etimi abo Spanish garlic mixture and capsules and also boa wa won so no wona se peja blood pressure wo form wa na chese wo be the deal kata ne ade ni nyina wonu mu nka bone nyina halitosis no ebetu asie baby etono etuno won sabeke bi ato 0266 114111 Bishop 75 Enterprise a good dear papa ya ne border from fie Abis Plaza plot number 17 obemro magis adehia market wa kwai na makoma ko ne dodo mo ye drop bodwumade bi aso ati ase wade akwada no to ne de behia kawa ene komade bi de akwakoche ne fefefe meso kone kwaji bi na niema enkoye enfama 059 8585-219 na ya sanitary pass Leicester Ghana Limited na dia ba me so oboso me so awoba emanim guase ento emamoja ensone sono na ho ebasa enye nika enye fe efede eno ane so koje yas ni sanitary pass ni bidio pe bia no na onsa aka 0501 390-337 fra beya pe bia to a wo betchra wo kwan na ebusia ye kan fo edusa heba mesha ene edusa heba capsules no e de amount wasi kokwo sisi ye wo ya be ma ebe boa ama wagina wo naso na oba so no bo so me ye sisi so no ene ma akoye na edusa natural spice drink ene so no prekese akakadro ene yankase ye peple ene ye hwentie ya ne akeka de abomu eboa na ane anase wo nso wo munte
no e boost immune system no edusa malaheb enso madede dro edusa heba ointment enso eboa etu yaw ase ede amount so me mazi macro inside the Wagoi filling station wo and I won cyber can no sunyane enkran and afemia me ahodo na so no wabone sesen wo ho 0500 110115 International Power Price Chapel abusia for any sure what a Prophet Kingsley Jenfi Bible no kwa for the dijuma dia ha wo bia no opese hu adofo kura ya wo no mu wodan ya make asem a okwa wo bechiro Bible no kwa for betwa no sese na niema akoso wose eblanda bi oil council anopa no otweko sise dumienu ebebo awie fiada nwumre bia so no omo eye esom kese free no nsia ekosise no wotwe ebebo mo bompa yen so ewo ho na kwasiada bia no 11 to 8 to 11 na wakọ na watimi akoka won ho ama wasom free prophet dia ha wo bia no wontimi twitwa njo 0243999796 mame pacho mama wakọ ababiem oh ye pacho yo tenasi ye mame ne ente woni pacho wudi ene babia o free buy pacho meti krofru Kumasi krofo ye chihe ya yo na de be na ha wo a wo se ye hwe na ye ntimi emo na ansa na me misa se wo somsom ben e wa ha sei so me komatedis bacho me se champo bomoden na e fa twere kronkron no ma no e fa ma me na ye hwe na amamre ne amane ye nto entwene saa na ye adwumade eso enti pagya kosoro na e ka we sei e fa edi machi e ye me akuafo wa maba dwumade eso e me shabo se dem beka wa bia no eye no kretrodo kontomponim erade boame court oda me da se me di for mame mayenti o hwefo ne etiefo nyina ye krado yenso ye krado a ye tie wo ye se de no ho akire no no ene ye ka bi ema no de da wo de serie ne be free hako ye tie o acho me ne be me be fa no kofi amanko ye biem hawo nkola me yensa men na net mabusu efiem be 10 years okay ma wal no be 20 years kakra bro na osime nua boy akase ne mre die mo oba ti se obo no bi am do ba ko me go police ni me do ba ko mai to bo ase amfo wa ye wo bread ma why to me kadodo enti one ni nyina na atena e wo wabusu efiem efie se ni ebe 10 years e wo hefa ewo kumasi krufu ana wo se no ye dai wo boro ai kakra na ntokwa kakra no wabo kakra no wabo okay afeto asoma yen ti wo se nua bo yakaka se nemre so ye boro ba asa into do kan no to police ni bi ho be man na kona wakosan bond so odin sakan biwa o mompre no enu enu asa ne makoso nwale mbi be ka be konso nwale me bi akwa dan wo so ame me hu ya nso wo wale what the card ni bi kwa ba fia hu ya ne so ye dai wo wale one ne tanti odisa ne ma na di say odisa ne ma be 6 months eno wa be di salome sa finhie du e wo wan kasa wo fie enti ye dem wana I was so kwa assemblies na won kwa so beto kwa tena so aba ha dan wo so ame eno so kwa assemblies mo wana mpanimfo no ba say wo mu hu senkula no kula me senkula mema mi no mba ho na de netifie do so wanya akola sa afi no be wale enti on person be hedi nti abasa okay enti wo ba na me kirekire mu sa wale ne hu ya kasa ne bai na wasa ne mako ene jo mu ko enti mo sa be na me na fre kurase aba na na si me kura wo kura no be kurase be me wudi akire ba ho a me do wa ka me ma ho bone be nkwa na wa ye enti no wa sa ne me ka wo so wonti ase be ka wo so wonti ase wojenensa kokoko so bebo nchira wojenensa obebo okokoko wanya oho ade okay ti wojensa na me na so be mawu na me na ba no fre kurase aba ene wode ensa to se fan kwas kanchire me fan kwase me wo fa ba ko obo kru ensa nda wa na otamansan ti wa fa nensa na just one farmer no wa fa na ade ko oh okay obetimi afa ko he say de na esi echa pese ye boa wo he say de nkura me ensa no won hwe wo mo wo se ma benefit be bo so me no fa 1000 ko mo 1.5 bu so me he be nkura me ensa o ma di sen ba ko no 16 years penny no 1.5 se sen 150 Ghana cedis e man bo so me ba ko no mo na ochi odi mo na ochi ame aha kan okora wanse waso bible mu asam na kan na me kora twetwema so na enkora me ensa bo so me 1.5 de kan okora wa ha na ye nhwe de be why
the more 1 point now watching and what the mom. Okay. And to me, there was some na my. And I never paid me catch and was a kufio. Na Obano say, or Mana command was and I'm going to kufio. I didn't find currency come on ye. See a quarter, the choir was so nibby. And I may buy. To me buy, I don't know one or send a to one Miss Alcohol, you say, Musica, they went to me, say, what jam, what the uncle Andy went to me for Cassis Canon from my woman, and I'm going to make one. And I didn't never marry no more baby. Take a boat, what I wanted them to walk now, Banny be first getting where me get not just a wawadi. Why and one dear and 1 day. Now, I know what's I am on Temptation, or Baba Patavo. Wama, the moon answer when I saw on Yanawanye, the Kaye. And I wear the name Minister, I was 3 minutes. I don't know one. Mammy may be so as someone who idiot. What I don't know. Well, I don't know what the card need be cried by if so be wale. They came and I see a nashi. Bema or Pebrody, Coco Walini, or so Walubinasa, Coco Patch one of the Walua. It very as aha, and Patan American, you also call one patami. And I want to know well, would I know more? And one quite your patasi can so far. You know what the card need be able to I just say, if you're for to go ball and manco. And to you know the ball is si far from the ball could go ball at the enemy. And then who said, then I'm film say junior. Blunt or Ben was some papa while in the garden or the bread if you're for no one uncle. Okay. And to say, oh, I said the airport saying that young farmer now so won't talk. But was a say any day, a same crown on show. I know what's my belly feel, my police for the chimney. Oh, I'll call Doxy. Hey, I soon trust you. What's what dog coin? Or the milk or some trust Doxy, no, some trust. Doxy. Oh, Doxy. Okay. So interest or dosu or the milk. Okay. The police in the no see in memory pad and crammy and Sandy. Went to me now, so I won't show more cranwa some you have a tender if I don't go so shower fee. Okay. And I'm to no cool. Or more friend almost was one channel I'm left from Uncle Ann. But some men the son was a bosom winner. And almost in a 1 week, sir, you know. But some men no do Benyan a weekend, no family. And to be put in Bromu 2 point something. And unless I saw some men, with her. It was more with ya, won't ya. Police for did not have police and Fanon Concentra. Then no Concentra. The century says, can we try and over Jevi? They can't say March and we try over 100 cities. May is when tria. And I saw some men a woman, you April when Triana May is waffy in the barbers. What friend? Maybe friend I won't fat. Police and if no did not them. To my menace, I just said no court. You say me, no court to call me and some woman, so I'm sure. Me no court to scan from the Babada. Okay, yeah, Bebuano. If I show, yeah, Bebuano, Adusa, Mammy, Aduso, then day. Our way, what they say, make I get a job, Matiasi, and Yasam Ketua, Nyasam Ketua. No one nimdran kasa. Yasamu. What in no so. What papa now say what do I need to do sa? Papa. I rather go. Oh. Numro. Just I won't papa. And I'll bet na fie. Mame, me pa choma mo akwa beburu. Ma Johnson. Ma ho fe wo aye fe wie. Oh, fancy ni nyina ya odia. Fancy ni nyina ya odia. Si medu ye jai dia ma cheche ye tiefo ene ya hwefo se be ye bibia bekoye e dia ma ya brabo ne ye nipadua. Ye na Awurade ase na wo ye. Na de mama mi ti ma mi do. Wo ho aye fa bu so na won hwe. Wa bo we dia ma say tem. Enyo asem keto wani mo so bright. Asedanke Awurade. Wo nyini so ante ejindo na wadu sa wona na wo se gu sa. Ye de Awurade ase. Awurade na ye. Awie ye de Awurade ase. Na nyese ye transe ne ye kasa ye kan ya no kwa. Ye nim ene ye ma Awurade afa adusa so eye. Enye ye ne ye beka omo no bie no abeka se eduo no eye kama me ka ne sa na me ka edusa heba mixture ene edusa heba capsules mama television na mu hu no edusa heba mixture ne edusa heba capsules eye kokko ne sisi yade aduru a abadwa so edusa heba mixture ne edusa heba capsules kokko ne sisi yade aduru kase pa abadwa so a ene wo bi agya tum enti me pa wo bi o sisi yade aye chronic atane so ache wajina ho ba bia enye no woni mento nchia no won hya sese wonu medusa heba mixture ene edusa heba capsules na obeka se madansie nie won se dodo wonu won se madansie nie no nya ye ne de to yo wo momonum no ana
umudu omo dance nti obo ha champion class e wonu bi chese se de esi abon that won chen last 2 weeks ana da ben week and last 2 weeks okay yo ni pando so si dance no na no dem dey buy na obi kuta me no enti adusane de madodo no ani gi ho no se eye koko eni sisi de adura wono ma enkan wo ye wono ni bebre wo ho a ti se koko adusi de aduro se wono ma wo se wo kwa adwuma wo gi adwuma ko na wo trans the whole day adan a me di beyi mi nsunum what the do na wono ni beyi ni nsunum o yam be kan enti wo se wo gi na ade yesa adusa me chane capsules enye na ade yesa wo de anom fako adwuma no fakwe de ope bia unni problem bibia be ye kama mom obu wa ne kokon ewoni tirim enti sebe okasa doctor ka chen say wonya halitosis enti okasa na sebe enka kakra ewumu eye kokon na wo tirim chiasesa wonu madusa mesha ende adusa capsules bibia be ye fine me na make chom obu wa ne kokon ewoni sisi enti se ye koto afade yi wokoto a wo sorry asem abam chiasesa wonu madusa heba mesha any the cyber capsules eradia dum na humo bro nimdie wode amanipa ene se wode ha betwe ho hyenti edo ni anu amana bia ne kama wonum a eba boam obu akoko aguna ni esen ketenkete agunu ko mu ketenkete aguna chi ema ne kwa ne minimu babia akoko obian eba boam obu aye kan waye be ma akoko de mreye abre no koko nti ono obenhye mudiem no eniema nhyeda enkoyie enti sa fa yen kaso no ya hwe ho waist pain male vitality ne che say we be ma e boost to sex system na aboa ma nkwamon etimi enya hoden enti de beka nse kan wakoma to yem medafo kan wakoma eto yem na hye asese won madu sam mechane ne capsules ebedi aboa obi friends mama mejonso ebi twetwa sisi mejonso emeye mejonso na mejonso na bia kam wo de woto mechane no a to capsule adusa mechane de capsule no ka mechane ho no a wa ye bi na tija wo de yi capsule no 2 na hwe mechane 3 efaka ho num na no pa num na nwumre wo ye ne sa wo be hu se eni gina erade afanu no so e de ahoɔden na wuram e de aboa wo be ma yese be ma ayemre wo mpem wo ba so timi yemre wo mpem say ma na wo ba so de wo ba wo mre ye ne say wo get pain during sex okay so when be ma hia na so wo ti pain no wo mre ye sansan wo ba bia sebe ekuro wo na nemu no wo ne be ma hia onya atinka wo ne be ma hia wo ti eyawo ana no me kan wo think ko da me chia wo sesa me say wo ba bia sebe ekuro wo na nemu a be ma ne ni hia eye ne ya no ebo no nsi anu omuna ontenanim dabi eno aba na nchen ade be sa anu omuna chance wonu se ade ye sa nsem sisi ye na walefo ye kasa amte ade sa nsem sisi enti wonu se nsem besi etu obi batato enti ade sa na no wadi ka mu na nanim amefa baba na nhyem yes ebufuo na ba ebufuo ba sa aso de a enya nto enya ntia asemo atwempia no akofa aba na kase ya de afa ho ya kasa na kase wonya kwad aniema nkwaye ade na ni gienim numadu sam mechane capsules ubora kumase akra baabi a ye wo ye clinic a ye won fidie hodo awurade ho mobro na adum nti ye di screen nipa ehwe yade bi ha won ya faso ma waduro ye obi won kran ye obi wo kumase ye obi wo sunwane kumase ye wo so me magazine makro go filling station da ye wo makro no emu ne ye wo offense road magazine micro gold dan mu ye wo akra ye wo La Paz wudu last farmers wo La Paz na tigo officer to ano so ye wo nachi wudu wa edusa herbal center and clinic ye be show ye wo no bebre ye wo enu makomako 17 all registered by FDA ye drobian wa oba clinic ye be kan wa ye yan ye drobia ye bia ni nyina da ye fa mfidie mu ama FDA for your process de your infection de your typhoid de ye no bebre ye registered by FDA malaria do samala ye bo dwaso ye won ointment ni nyina wo dwaso wo pe bia benya bi kumase wo benya bi wo PFA pharmacy wo pe curtains wo ha curtains aduonu curtain mienu PFA pharmacy
ubenya bi e wo ho ukokole na ka bi wo ho Misty Heba Danny Heba ba bi ato aduro bia Freddie Men's ho Happy Danke ho ebi wo ho Osons Chemist ton bi Yellow and Orange Pharmacy Tombi, Costa Pharmacy Tombi, and the near Tombi, baby, a walk can see draglina, Tina Ted Heba, or Hello Seba, Didi Heba, Nanabuacha and Sa, woman na to Tony B, Uko Kusashamai, Takwa. Obia owas maybe a to draw. Her boss of the dress to be who realm I was say, may pay Edusa Heba Misha, any Edusa Heba Casas, was say, Madame Sini, Edusa the papa, your telephone number sending. J. Won't be a fair. We are no income. Okay. 0500 0500 110 110 115 115 0500 0500 110 110 115 115 and no at Vodafone. Okay. 0500 tell us no 0500 110 110 115 115 and 055 055 700 700 98 98 24 055 700 98 98 24 24 and that's 25 25 okay. What do the say about straight yeah there be how tete we check na hu there we what the black clinic ho never dem face sunyane yo sunyan New Town ye ne susu gold di enu hwe wo ba erade betina afayen so no da yaresa etumi abron ye wodu samala he be malaria dro e wodwa so ye wodu some natural spice drink anano ma me ma mo bi ono me ye natural drink no easy ye natural drink ye de pepper hwentia efemisi akakedo preka sanketenketen garlic ewo ni ade aye no wonnom a wote pampan say natural wotu anu a enye pom tosh fresh enye carbonated eye immune system te sama mo kasa say mutro to ni ade te sama me do so asem so won twa so say mo an stop me na te say machine te say any stop me aka say 2 minutes my cell Sompa machine when you so no pa and no don't stop. What I say? Natural spices. One more minimum. Wow. At it. I am immune booster. So one more was so also. And now me brought one cat and someone more here. I am very good. I saw for one more encounter. One more and my sister working hard. One say and you carbonated. Carbonated and I am far natural artificial be am fry and then the sweetness no crown honey you are going to what's one casanka Freddie Men's Misty will be your branches be your telephone number and that screen any no okay fun any common I and so maybe I would say radio my mobile control 0500 0500 110 110 115 115 0500 0500 110 110 115 115 and 055 700 98 24 055 700 98 24 na ba ko so why 25 me ma no si yo the other yard saba na yerade yes one fa du sanu pana so fire the samro no wachina wo share ma me du sana papa du san na sa waka say du sa heva na ya just say madam Sienie Piao Maya na say edusa eno no Minister BJ woni na mensa bramp madaroma mama yenhwe papa no nkomotwetwen ya akoso na yenhwe enyi bibia enfiri ona ma me so akomanto ne yem na ye kanfo Joy Chem Roofing Company Limited the amount senchance papa perfie self lock standard sheet erotas de wo pebia estimation so no obeba be ye the amount free of charge Mamodiana branches in the doors be be won offer bay na ya 0551 009-000 na eniema koye Dank Natural Healthcare Complex ebusia Dank Phytocare wadi abako kwedro na eye wanso so a ukwaja na ya na say moja free mobano ebetu asia Dank vino no so na yem team drop ekope eno no Dank Antima X enso ye made dia fi bedro Dank Gastro Ken Vitan so boa ama stomach ulcer eno ye fru ya yekutu no so no eniema adwo ewo mo sisi na yo ya no apɛ Dank Pro Kenny bi na wonso ho etimi atopɛchi number 2 ye Ben City Life Hybrid School no 0244 01755 me do for me pacho mama wa ha e de aba Sompa television so. Hello papa. Hello madam. Papa
fine. No. Macho na pom to say. Ya ko para ro na diga ba ko. Ya the radia say we dey wan kasa wo yire ye bo asia manie. Make us TV so. Na ma me akua forward wa ba ha se wona wotina wo nkwada miensa mu a. Wo kula wa anya wo de. Wo bro ne sad na ye punching bag wo wie ya wo se watu ni nua be ma kwakan ya watu asa akọwale. Enkura no so a wo nhwe wo mu sa. Eja ye nche ya sunti asem ntini ye se ye ba wo na enchi no no aka de a kire ye se na asem ni tete Because I'm a teacher, me to go to German from Lord. Wo kwa ba obeba da bei I thought that Monday nti nyame ya adom e brada ye betimi ehu wa ha sei ye da se ye twa ni tia ye da se cobra adumra enkwara ai bre mu mami sesie why yo abrotia me da se efutuo kakra me de ma binum titiru ne se sabe be ma ne ba oba nchen be se ne pe ti se be ma nyini no oba no obe se opa ma ne nko ha dan ne ne nkotara be futuo me de ma binum no ye ma mi kan asem bi se wonne ye papa amankwa atena 20 years by wode ne kotena wono na busua ye oba ye busua fie 10 years wo boro no na wo ye ne niam ayense mfata last minute wase jai no ofo ba foforo koye ne ho ade wei Sompa Nkomo na dey ayi case ya abai ewo mse enu ma me ne de ne ho akere ne de na emum ye fanya de suade ene ye futuo emfa ma ye ho se china bi no be ma ba wo nchen so opewa ma ne nko ha dan wanyini na wone wo ntena na wo mo ba betena wa busua fie na wo be buru fie du na wansa anya ho ade asan akọwade emi se ye frɛ ye papa no wo se wotika mu ntine ma ne ho na emum ne ye mesre ne se o se duada wo beba na e benada nti ye mo nyame mpa ye ne ensre sebe ya e benada no wo beba na ye du yie ayedey atu yie fi se na se ye maame asem titire o de ba ye ne se ne ma no wonye de wo hwe wo mo enkwala me yensa na emum mafutu ya me de ba ye ne de madaroma muntie na so pam na mfa mame ye da se abrewatia odi for ansa na beba no me se champon mrem oso awade anu ato plate yan chabre wana na aba ha senum na on mechi ai so Sompa se ememe mi pese mi busa kakra mi se mi busa mi nsa da mi nsa yam boni be pa na yemme ye na asem no akoboso e de be pa boni ben ye no aduane mamudi ye simu ne ma obi kokoso wonsi oba ne ma ada me che katie na eya nkate kwane mi bia yi so tushi mi say baby amamu ya poison mu ankumu o na so mo ye ni ma ya and na me ran awade 20 years asetra onya awade asetra na so 20 years wa me ya yo ho ade ya ko fansa kokko hu animu a kwatra ho 20 years kwasiebu nsa na ode ablewu wasa jawa wansa nsumu be ma wafa musuo oso beba ha oso adwobleo won se be me obe ya dowa odobi so ya na din o ye nyina ya do sa na do oba be ma ko tira wo fie do we dey say go konya no bo afo ka o emu wa ye busuo nyina no ya busuo ya ma mi so afa asa ne ba na wo bo no kura mpo na onua be ba ko kan ya obe dey say ko nka bibi on dey bro no obe je ne wona mje bibi o je na wo afa so agya ne ya wankra watu utu ye so a ne yonko ba obe ba kura me yanka no kura ne fa nkyere wo mo chese na mi tamo unim hwe wansum no obe ye na ahuru mu se won te se mi o wadwene ya ne etu wo se ma wonwene sa na no oba no wonya fe be ma bie be ware no obi awudu enso so wonya kunu wote ase me da ase abrewana na ba ha se no mabrewati ase me na betena se say dia na wankasa wonim se me yankasa baby be draw enubna enuhan enutan nunsini na esa makani nyina bo media mano mabre wanana fire kwawate na baby a ne medu no ye nya sa ne me ya obekirekire ye ya ene ma nhye dan ko ye mi abro tie wodi eye mabre wanana tam na mamfa hunyim kakra fa hunyim ansa tobo o dabi kitu abi ka on se de mamin asia fa
nipa te bia to mo so ne wo ti nuro e di me nipa de nani afira ye compose ne minim yes said your mammy was ye duba nuro de sasa no the before wo no ma no makromu a ye nyina kwanti an sapre da se buru mame fa ma na ansa na wo ba awie ye no yakwa akoso ye wo so wate mable wana na mpacho ye nkomena na me pacho me da munyina ase metia mo chefo nya so say the mun na fe ma brewana na ne de maso abrewana na heba center ne nyina aba ya kuni nyina ohwe haban ya me de agu he ya me be kire ne makakra afa haban ho ene ne ma haban timi bo ya me ye obi busa question bi say na yesi ye haban no na na nanom mo ye haban that time no na si dan mutimi hu say yare we ha obi ana yare we ha obi ahaban ya da manim ha haban we ya haban bi a ye na nanom no mo de fa to diagnose yare a ha obi okay sa haban we ya haban bi a se woposa emunsuo no botim de go cotton mu na da haban na be hye obi asum baabi bia oni akro yare wo bia na ho be hyehye no amamu se aha na yare ne wo sa na akoye obi a nso obi ho se wona ma bibi ne nam ne ho wakọ hospital o se e be hye me kon abehye me to achi abehye me yam engina baabi fa akon sa oba abrewana na heba center sa haban we ye de bechi yale na gina baby fa akon na yale na ma eno an se be yama haban we e de ahyehye waso ye de bi atwu na ye de watena ho bon se baby bia yare ne be ba behye no ho be ye wo hyehye na hu se ha na yare na behye ye de haban be tale so anu adrogu kukom e ma wo de adware efiri ho na yare bia ma biem obi o ha yare ne ene nam ho uhunim baby crop pot ya yare ne hye obi si me na me call ya miti ade chen bibi ne nam ho me hu baby e ko most at times sa yare ne sunsumu yare ubedu abrewana na heba center betimi aboa akra e ka se bia me ba we do bia to be yi ama me ba aso na de ama akra na ma ahomache fra akra no ahaban we de betimi de sisa aso no enti se ban haban mu a se me kan no haban pani tumi anyankopon de ama nipa etim didi ahonhom so nkonim ahonhom ne de omodo so but ade aboa ye haban sa haban we ho ye fe ne wudifo kete Kanudi for kete na ba ko na de to osese na yetimi diagnose ya de no eno so ye friend kete na we wudi for kete na wudi for kete no first no ho se ne na mo kwa afuom na mo kodo na mo bre na mo makwa sa kete we o mo twa go bebrebe na o mada so ne ma na wo ho but ne ma na o ma dwen ma so mo nka ha o mo maame enti na e ka ne sese obi ye we didn't any with for kete ne say obi ko wiade na se mo penache no o de kete we be se honom e be da so a enye se wo hu no enye se obe yiro but wa dwen ma so se nipa no wa ha okay na mo tu ni se wo di for kete e se na mo kwa fom na mo ye adwuma na mo brese na wo di we se wo sunya se na wo kete so na wo da so a o mai bia wo da na nkra na ha nkra na me ha okay se na mo de se adi no to no na se we di for kete we ye de ye sunsum mo adwuma pa e di pama honhom bone bi ti se monitoring spirit obi o ha ne de no tumi bi de wachi monitor wa brabo satellite na de ato so baby ameti me ba entintan bia nka me onko akotwa mu na entintan afa ho enye entintan keke the moment I be feel sentintan account ho no spiritually bibi ba ya je free won sem ne ho empu bibi na ma hu sentintan ya chechiro okay sa ade we se haban we na de yesa aduma no kete no ene ye de ye eno no ye de yesa de bi obi hwehwe wa won hu satellite bi da wo so bia na de ye haban ama wo sem na e de ya oyo satellite bia no obi hwehwe wa on hu enti be ka se ye na nanom endro ni nyina haban no omunim djuma edin ti na mo de sa edin ne ye de etoto so enye din bia keke na hwe nso we se ekuta me ya ye fra ho dwa bi ahomachem emu nsuo ni na sisi nsuo ho yes na sa ye enkane no na ye na no mo ni koko e de tomatoes e ko tuma mo bi anya moja wo na we ya na de ye moja duro different duro de ye moja duro enti sa we se na de ye moja duro no wa to me bi side house sasa bi di wachi obi o ho no ma wo spiritual marriage no to me no crowd to me ko so wo nipa ne daye se nipa ye mini no ho wankọ a meku ana me yo say obi oso ware bia na oni akra wu obi spiritual marriage ne de ne se ama ne sika sem na ye basa ama ne bibia ye basa senso we wo ba ye de ye aduro ma wano no ye sa de sunsum ne ma enti we nyina wo hon ma ne na nan mo yusu tete no na coke ne tomatoes a ye se mo jasa afa tomatoes fra coke na ebi ni ho na ye we ya na ye de ye aduro no ma nipa we ya na de ye mo jaduro ma nipa but se woni mu a uni maybe wa kwa baby si wo fie o but unim de ye ahaba we so fe na abakamo no sometimes no ba we be ka say eye bosom ya abakamo ya haban mpa bebe na nim sa haban we say na sa haban we ne ya haban bia se obi de woka
and a court case now ko baby ahaban we wo now chichire wo so ahaban nim de bopo say asem we that court case me kasi yenka me say oni akropa onko so ma from asem ne ndi asem me nana ne wampa yendi asem but enye say wa wodi for wasa monya da ye di asa haban so ni a di asa honhum yensam so enko di bone enko ka say abrewana na chire we tiri mu fine asam ye di ato so wonim ho hwe enso ye de wo kọ wo de wo bo abaka modin no wa wo de wo no obi onim haban bia abaka mo che se be kan bi mame enti wo bo abaka mo no achechire se obi wo kwampo na wasa ase wo ankasa wo de wasa ye je free wonsem enti nyakopon ye sa no ma we nyina ma eye mobrohu for obi a obi wo kwampa wonni ska obekọ hospital pa pressure ku obi pa enso so na ne fie wadwi akokọ mesa wo honom na na odun so gus but na akokọ mesa ti ho na pressure ku no e wa bra pressure no wetima twa no say salad na wa we a pressure na beti akofom once enti haban ye se wonim tumi e won haban mu a oba bro na heba center ye de sayare no ye de yesunsumu ne ma we ye adukrom nsuo ene ye de Florida water kokọ afra Florida water kokọ ne bebre na nim me say white na kokọ wo honom na adukrom nsuo ye nsuo bi e de siesia aware mu nsem so pese obi pe wasem woni wukunu te honom obi ne kunu abobra afa de be ma no poni ne nkasa biem akofo oba afoforo obedu abro na heba center ye pa wo pese adukrom nsuo we se bi ba ye de ne ma afrefra twamudin dia odona be so bia ye de aya ma odona aso se twan wa wukunu tete wukunu how obi wo so kwambo da wonya nware yo obi te care mu opese wo si na so no wanya wo number na ene wa kira kwan na ebe ha adwansa fe no to dwama ye network me number na ye 02499 85 916 85 916 samna ye si manim ye fe ne tete apono samna agidi pa mo abochi na mo heme de o commenting kensa e de o hwa tete apono samna aye samna bi a e pama honhom bone especially generational curse efie bi wo hon ma ye nware wo hono efie bi wo hon ma mu ma nyina mu go ho ntimi nware efie bi wo hon ma ye ndi ye nye wo ye ntu kwan efie bi wo hon ma unya ska wo bebre san spiritual marriage sunsumu ne mabia sa samna we samna de haban afra aye fe ne tete apono samna me kwa magya nipa ba ko wa hanom ene amia ebe mo aso da ye bebre mommy ebe mo aso da ye ma o start say wo dware a okay ebe na ma bebrebe a chiro da ye mu okay say wo start say wo di dware ebe bon ho ban e ma obambon so na se nipa bi won chempo na onya ebe yi a chiro da ye mu okay wo se nipa we onboa o titi apono no e nyama bebre for spiritual marriage wo si kasem oni ma nko ye bambo wo de ma wankasa wo start say wo dware a da ye ebe yi a chiro no wa bon se ampatumi won haban mu enti abrana heba center de enye we pe ha we hwe yare bia yare bia e haw obi a okotodwe obeti stroke abubu agu ho no oba abrana heba center e mama ba bia da obi a ose no to ase twon otunko no hyehyew oba abrana na heba center obi a wo de yare bia e haw se fibroid o menses no e makra opa wo obedu abrana na heba center hase a e be ma waduro ama ho ato okay na for wacha kwan ne to dwama ye na me pa cha me wo kumase ha me wa hene makokobe Monday me ya adwuma wa hene makokobe wa china de me kwa Accra Sompa Estate enti Monday me wa hene makokobe udu hene makokobe na wo so ba New Side Junction e ma bebre tonton pa no bebre wo ho bu so bia sa abrewana na obi abechiro enti Monday Tuesday me okumase wa china me me da so me wo Sompa Estate udu Sompa Estate Bridge Junction na bu so bia sa abrewana na wa Accra obi abechiro mate wo number ni biem na yentu apo number ni 02499 85 916 02499 85 916 Mayana se menana mayenchia ekwojanfia nyameche wo San Antonio Texas US abrochimemo fadwumedie ni agweda se papa ye sasuna loves o santase bofedo pina my pap ai almost ebiemu ewo loves I love you so much yankopon enkoso anka ho emfa emma mebusia na chese yeba na yaba ama wonso no wode aba besimu papa na twanitia medifo bablo watia ensamono ya kasa anode na uhwe sede ye nwia manom esi ebre wo abrabomu a
na yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛma abrabo no emu ayɛdɛ ama yɛnnuanom so ɛho atom abrotia wohwɛ ɛma cases ya ɛba mibusa sɛ ɛdi cases ni ba sɛ de no me call doctor wa na me kwa ko bisa no problem be pa ne wo ho ma mi ye wode be ma ne ko tena de busua fie 10 years no mi po ko bra nye bone kwaso enye wo haw kwaso na emom adwen boni ne wo be ma ne trim oba bia emanum dodo na wo pepa se mehia be ma memfo odo pa ma no na menta na chi na eniema enye yie na ekwako wiase no na be ma de boni etua ne ka minim sister bia oye nurse ni wa bo be ma abrana be ma ne wasase anu odi ne krata akogi loan asi 4 bedrooms another 2 bedrooms na wasi stores wo wie ye no 2 to 3 years ose oba no enyinsan woye enu ntino wo tu oba no afifie ho won ye nie okay oba no edi ni pay ayi report ni pay slip yes edi akwakogi loan wo nurse mu edi abebe ma no hwe be ma no enya baby tena ye no akofo ba ofro eti we ne kan problem ne sei nanso emema dwem boni a ekuta memma binum ntino enya de memma betima tra kose wa na mbewu because the only boni di no obi wo no ma no wanya futu papa o no wanya futu boni obekun wase wablabo eti ye hunu se oba na wo boa no oba na wo do ko tenefie no enya jimi kwaso o mo odam se wo do kwa tra ne maame afie ana na busa fie na o wi no ene na ewuo na nyame adom bibia pagya o si wo gya na chidie o nhwe nkora no emu oya tabrotia abrantie no wo ma na adwem na fie o hunu nyansa na o metwe ne ma no so bebenti no oba na ebe hu baby ede eye niema ebe fada wood herbal clinic abusia wasi twe yade o pressure cost stroke nyudwa yade no awo ho how fa bedan ye na ye hwe ento ase enfama ye de no pina no e na aba adwama so da wood 360 capsules sisi yade ene ahotutu aduro da wood ointment etriti eye ahotutu okwa ye yawo ne sisi yawo ne nyina no ebetu e de afrejo so krapa e na onsabeka na okumasi ase nom 0244886437 na ye de ani echremu e wo ahenema kokobi 18 mo ho na ye ne Faith Homeopathic Clinic according kita ho na ye nyalewa akodo watimi asa e de amaye asma ya de how wankasa no wabo wasa wo jonwenje ye duro ben na wonom ye still dano edaso how meso arthritis no enso obetu ase fo ani kyeremu na wontimi emmoa miamia hodo na no wabiebie takwa etakra debo goson kra sotom dodo na na eka ho 0244583859 na mama Elizabeth so for mama ontimi enyo so edro so ensemienu yetabi to apaso no emu de hen na pesa wo kire wadwen eka nsem edefa ho 0551931931 0551931931 and 0548931931 0548931931 ememie no amabobo so edi obefre bia no ye beje wo so na won so de wo wode ka ho no yetimi ede adan adasa 0551931931 and 0548931931 na yetimi enko yenim Kafra mayefa birthday we say enchemu ansana yentimi enko yenim we say a happy birthday and a day kwama yankasa yenua bema we say na yadia wodi dwuma so papa ye your friend Michael yamwado do na friend no boy sugar happy birthday to you nyankopon enkosoa enhraw na ma nkwatenti ahoden ene apomden wom we free Lord Ebem yankasa menua bema ya wodi ne dwuma Rejoice FM na me no wo okese ene wakwa akodi ahafomantam ne mu happy birthday to you boy sugar nyankopon enkosoa enhraw hello me do for me pacho me mo ahebru me mame
Already, Papa. Yay, a brand new core original Nigeria fire too. Na so better no pipi. We try to tell you that. So as my life, when they understand me, Papa said that. Oh me, maybe I did that one into what to say. Them I want to know sheba. Them I know sheba. It's only a so bad super around. You take it to this. Yeah, na to pay more than one. No, nada. How are you in the quality barre? One man to say. Na the tons so I say be a year friends Zuma bro. Mama. Oh, Bishop Apo. That's the thing. They continue to say, make them say them. Man, they bet me I can be beside the oh, Shema. They say they come the bed now. And tell you, they be just the make it. You know, got to look at that that me so me that's why. Me do for me patch me more hair buru. Oh, Kafra, what's your atom? Kafra 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Na yanyo se ka bede ni bi ewo hwa na ehuma ne enyina so mofa enche ye papa ye na Dr. Gabriel ni mododo na friend chairman we oye adwuma ewo Mansa Memorial Hospital just so Chrome we and na ye wa woda happy birthday to you if you want kasa Sandra ho o se rade ensha opi o man kwatenti ahoden ene apomuden ewom na ye for happy birthday so Emma Reverend Frank o say Victory Charismatic Chapel. Me akasa papa eno na ho na me son papa. It was your birthday yesterday. Nyakopon koso enshra. O man kwatenti ampacho munyi papa ne mfiri ho ma me wate. Mofa Reverend Frank Osento so ma me papa no. Erade koso enshra. No man kwatenti awode ne apomudi. I love you so much papa. Me do fun pacho me mo aheburu. Yeah, me just so mama today. Pacho erade cry now so e. And go pan. My yentie we would dey. Yes, I'm going to say small book. Yentie o. We did that was number of family. Yes, yeah, that was a papa ye. Yes, sorry so. Ebreno enya ye be mo amofra mentimi mani nyina momfa enche ya homa no na etwetwe ni mu kakra momfa enche ye. Enkwara mema just 20 seconds fachia na yenko. Abrotia me da se ye sorry nkonwa so die me papa bi wo boshen friend Mr. Krobo edu say okay me chia no e na e me amabere wa oba pani sisiria ako okay awo bo fedu masa yeah that's it Mr. Champon my counselor me chia ye ne ya ka chire Fredo bank manager okay and I mean obi nso so a wo frabo chira ya wo ba ye ye din komo bebre orade nchira ba bia wonam bia ya wo ya dwuma bia onyankopon wonfa onko na wonfa ma me chia me nuan mu nyina ba kwa kusu no mu nyina me chia obia okay me di for Pablo Otia we dey memfa konya wo sina memfa nka my word na nyankopon e dey ma okay mama 1 minute fine mesre metifo Ghana mani na mo fa me fra ne ntosoma me madawro ma afa dey flyer na o ma ye no okay say fra ne nyina e fra ya na fra enya flyer ye betre ma mo fa ntosoma ye odi for pokobna okay di wo ya de papa ne ye bona baso di ofro du apa na piano sabepepe we ye movie award eti e besire obi bia se on vote ma me okay me sire mo vote ma me code no eye BG I 189 pepe na odale star 800 now the star show now they are called 714 now wenya ash now they are show star 800 star 714 now about ash sapepepe okay and we go process no vote now do ko nominee now if you ya do ko babia obenya dodo na hye se bi obetwa 1 cedi 2 cedis no wadawro ma vote ma me na me kwaji award no
na me so meda wase papa. Eti flyer na was so no odi for Paul Kobina best emerging actor of the year. There's a one more you seen na fe no mo ba no. Or no e na mo vote no mo esim vote man ya nominating say on shena on your award. 90 wo dial star 800 star 714 ash. Na wako process number 2 no selective vote. Then you enter nominee code. Yeah, code no say no na one say no. Code no. Me code na BG 189. 189. Na me fa kunya ocho na ye brother na wo de koto ye Facebook no. Mama Pauline e friend say Nicholas Asante ya das papa. Yes, so ya da say me akasa me do for papa bi na ya bo asiama mame enchia na pia kubi which radie e wo Ken UST won so ye chia papa nyankopon enkoso enhra me da sen so papa ye no do a we na di ede achre me sanso and na Reverend Franco say ene asofo ya wonom so e wo Victory Charismatic Chapel ye no e wo Patase Estate please depo na chi wo nyina no so no ye da mu nyina mo ase ye dom we appreciate what you're doing. Ebusia me di ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya betimi afra mabrewatia minister ibije na mensa brampa ene dom ni nyina da yada wo mase yes sorry so a perfect skin and body therapy wonom etwaso ede amaye ye akofie obi beka se bia accident obo ho man na de na da ni kotwa kese pa